खुरुमजरी आयुष टीवी की पाव यंगबीर पुनमपु तरान उक्सरी हौजे अहनबदा मरुबा पाव सना कोनुंग सरकारना सेंगोदना थमनगनि हाइना चीफ मिनिस्टर इबोबिना फोंदोखरे नॉर्थ ईस्ट की ख्वाइदगी नौरीब सिंगारोई मणिपुरी मसा सिंखाई गानबना ngasi माउंट एवरेस्ट जॉय तौखरे अमसुंग बीजेपी ना भारत पुमद जेल समगी खोंजंग संगसिलगनी हौजे मपुंग पाव मणिपुर सरकार ना पैलेस कंपाउंड लेरिबा सना कोनुंग से निंथिनंगाक सेंदुना मसुंग मसिग सक्तम कायनना थमनना बहोनरगनी हाइना चीफ मिनिस्टर ओक्रम इबोबिना ngasi मणिपुर स्टेट म्यूजियम ना पांगथोपा इंटरनेशनल म्यूजियम डे की थोना फोंगदोखरे मणिपुर स्टेट म्यूजियम अमसुंग डिपार्टमेंट ऑफ आर्ट एंड कल्चर ना स्टिन पांगथोपा इंटरनेशनल म्यूजियम डे अमसुंग टेम्पररी एग्जिबिशन ऑन Rare Gold and Silver Object of Manipur State Museum hangtopagi thoram aduda Chief Minister Okram Ibobi Art and Culture ki Commissioner Dr. R.K. Nimaina Chief Guest as President Wena Saruyaki thoram aduda gold amasung silver ki items sina saba tongan ba folam sing utpa exhibition amaso Chief Minister Okram Ibobi na hangdoki thoronga mari lenana Chief Minister Okram Ibobi na phongdoki bada matama mada leramba aikoi gi horafam kaya khangnana ba hotna bada museum gi achoba thaudang lei मफम मसिना आइखोइगी हौख्रब इतिहास कया खमंगमगदोरिबनि हाइकी मांगना मखाताना फोंदोकिबदा हौजिक लेरिबा स्टेट म्यूजियम असि पिकपना मसिबु साउथोकना बहोनबदा ऑफिस असिका थांगना लेरिबा ट्रेजरी ऑफिस होंदोकिबा याबर हाइबदो यंगसिनगनी म्यूजियम असि टूरिस्ट स्पॉट अमा ओइबा याबना मफम असि निंथिना सेम दरकार ओइ हाइकी मापालगी म्यूजियमना आइखोइगी अरोइबा पानखिबा निंथौसिंगी लैफम येंगी हाइबदा हौजिक लेरिबा फिबम असि उत्पद नुंगाइतबा फावी अरोइबा निंथौना लेरम मफम असि सरकारना प्रिजर्व तौना बहोनरगनी दरकार ओइबा लमगी कंपेंसेशन लेरबसु मतिकसाना पिना बहोनगनी सरकारना प्रिजर्व तौना बहोनबदा रॉयल फैमिली की फंगफम थोकपाकसिंग सरकारना खुद थिंजिलोय हाइकी इसी अवातुदी मयाम लई सेन तुंगी कई अदु मस्टर डिस्प्ले तौबदा बखोकदब मयाम सिंसे एटलीस्ट हौजिक कोइना गाइड नुं कई मयाम थंबं ngमलिनैदा मसी करी कनाना से मनो करम बनि थौई हतक से मनो निथौ करम नसिनम हाइसी साउन पाकना कोइना गाइड नुं थंबं ngमलिनैसिदा अदुमाइना थंबगदी मसी खरा तो ओसो कोइना कलेक्शन तो थंजरी उसे मसी की मही यागनी है जाई मोंदा डिस्कशन तो आर्ट एंड कल्चर की डायरेक्टर के सोबिताना लिसिंग मसमापल हुमापन लिखतकिबा म्यूजियम असिदा लमदम असि अरिबा पोलम कया थमंगमले तोंगान बा गैलरी कया सलै हाइकी कमिश्नर आर के निमाइना इंटरनेशनल म्यूजियम दे पालन तौबसी मियामदा म्यूजियम के कानाबसिंग खंगनबने एसएसए की मखादा लेब स्कूल सिंग इनवाइट तौदुना यंगन बहौरे म्यूजियम की मसाक सिंग मारांग कायना लेरबसु बिल्डिंग साउथोनबगी मफम लेतबगी अवाबा मायोनरी हाइकी सिना पैना खगिदा तांगबा सना मुसुल दोपागी पोसिबल बदेना एने एडेड अट्रैक्शन वगैरह बाहरना तौजबनी पैना जिसे कितने हाई जब बता रहे कोई सर्व शिक्षा अभियान की स्कूल स्टूडेंट्स के फ्रॉम डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट की तब जब पार्ट वन तौजबनी सेनापति की अपील है अपने मसीदा पहले लगी बात नया सिबचा बनी अवांग नोंपोकी ओइना ख्वाइदगी नौरिबा चिंकारोय मणिपुरी मसा सिंखाइंगान बनंगसे माउंट एवरेस्ट जॉय तौखरे मार्क थारग ngasi punna अवांग नोंपोकी सिंकारोय तरुकना माउंट एवरेस्ट की समिट तौखरे हिरमसी मदांगदा एमएमटी के प्रेसिडेंट डॉक्टर सुजितना एवरेस्ट की पिरकपा रिपोर्ट Marang Tharag ni maten sure samit to lokun na makhare to udna abhi chikhai man de are modi se bhai de na है manipuri बच्चा मान यार को अभी प्राचीन सरकार सिक्किम की आरुषि परिषद संस्था अरुणाचल प्रदेश यदि चमारिका मिजोरम माना मिजोरम की वाइडली यहाँ आंदा माउंट एवरेस्ट का उपाधि की माना आंदा होते प्रथम दा तरुण संख्या असांगी Bagaimana dapat terlibat dalam mengkaji komite. Jadi, wan supna thongna puri kita mengkaji tahu wan supna thongna milu yang nampak negara sekitar bermukio betul. Kedua, Manish Kumar Deka sampai majlis saya tahu namanya mas aku 1000 naya orang अंदर है अगर हायरिंग होगी మనం మెంబర్స్ కి లోన్ ఎవరైనా కేంద్ర కింద అదుగా అసలు మోహన్ అయ్యి కరెక్ట్ అవుతుంది
मसीबी मतम सारे तवरो माले कुम क्रेट पास राइट और तो चितो दो पना एरिया उते कहीं ताको मरी दा कोई करना दिया वरी करना दिया नहीं तो रो लीडर ताम कुंतरे मतलब कुंतरे तो तरकत बना सिगिंग मसी अखोई म्याम पानरी से अखोई थर्ड पोल दगी कावा अखोई यंगेस्ट ने अखोई सुम खंजबा दो ओजा मासे नॉर्थ ईस्ट की ओइना ओरबा कमाई तबुरो ओजा मागी डिटेल्स के लेगे हाबदो हाबी ओजा मा नॉर्थ ईस्ट की करतनी होई ना मागी ममांगता की बताई अखोई पुयाम जमोनगी दी मागी खरा हाना खोंगी फिबम सोकबा खोटबा खरा लेगिने हयि मागी साउथ कोस्ट के नसी पुंग निपाल बाउड की मा साउथ कोस्ट की चमकी केटा ने हयन पुंग निपाल मा बदा ज मागी बिल खंद ले अगर मैं खोंबा सारे मा कमाई तो वो के ना तो वो माले वो है मागी द मुस्लिम सदा अवांग नोपोक भारत की ख्वाइदगी नौरीबा माउंट एवरेस्ट जोई तोब ngamkraba pasoi part 4 dagi namayrakpam tom maitei amasong en sabitri gi masanupa namayrakpam singkhai nganba sahi tara mari surakpadagi singkaroi oirakhi ma lisingani tara ni thoidagi NCC gi makhada Mount Dio Tiba pre-Everest expedition saruyaki loinana sahidu muktada Mount Pasuram Peak pre-Everest expedition su saruyaki magi apopa mapa to mamaite MMT the member obitanatana singkaba expedition kayada saruyaraba miyoine magi apopi mamana magi mapuroba namangjarakpa Mount Everest joy toba manglana du masano passing kaingan bana mangphauna le haina nungai ba phondorkli chana ba khana ba mapano yaw ba photo ba jeman sum photo ro pha ga sum pamjaba ai ta wa ta ga yaw gi ai mama ai na di ma chingka bi su pam pam te ba la ai na pam da ba ji pam da su pam da na yaw ni na ma na yaw gi ba ma pa gi di ning ba thong khoi pa ba gi di manglan do tai bang da phawon la ge na phone da su man taw re ba ai ji ti mai pa e khoi pa ba ning ba thong e जीवी की ख्वाइदगी वांगबा माउ एवरेस्ट की मतोंदा नौरिबाई की चानुपा सिंखै ngamba चाहि 30 तुक्ता ngairiba mana जीवी की मतोंदा लेपुबा हाइबसे ममा आइगी थमोइददी हाइनिंगाइ खंगदना नुंगाइबा पोक्सै कांग्रेस सरकार न भारत सथरिबा करप्शन असिगे मायुक्ता बीजेपी ने यानिदबा फोंगदोक्तुना लाक्लिबा मे कुंतरिदगी जुन की तांग अनि फावबा जेल संगबगी खोंजंग संगसिलगनि हाइरि मणिपुर खोंजंग असि बीजेपी मणिपुर की युथ अमसों महिला मोर्चा न सिंदुना सरुयागनि खोंजंग असि मियाम गे फनबनि हाइरि वाफम असि ngasi ni tai pastritek ta leiba BJP मणिपुर प्रदेश के ऑफिस पांगथोपा पाउमिसिंग उनबा अमदा वांगालोइ सिंह फोंगदोखिबनि पाउमिसिंग उनबा अदुदा स्टेट स्पोक्सपर्सन वाई नीलमणि एन सुमति बाला अमसों मीडिया सेक्रेटरी बसंत सरुयागी सुमति बालाना जेल वारो आंदोलन की खोंजंग कैंपेन असि करप्शन ना हारब भारत याने फोंगदोक्तुना सथगदबनि वा खक्ता हाइबना कानरतबदगी मियाम जेल थांबिरो हाइब खोंजंग असि सथगदबनि हाइखि वाई नीलमणिना मणिपुर हाउजिंग करप्शन दा हालेम लैत्रे हंदक पांगथोकिबा काउंसिल CLP मीटिंग दा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सिंह दा सी मिनिस्टर ना परसेंटेज 10 to 15 अमसुंग मसिगी मथक सारे हाइना फोंगदोकिबा असिना मयक लारब खुदमनि परसेंटेज सारिबा मिनिस्टर सिंह मफम लौटोकदबनि कांग्रेस न मणिपुर सही तारानि थुइ सुपना पालकपदा मसक थोप थबक अमता पाइखत्रि हाबि याय सिटी कन्वेंशन ISBT अमसुंग सीवेज प्रोजेक्ट न सिंगबासी साबलोशिंद्री प्रोजेक्ट असिन मियामदा एक्सीडेंट अमसुंग खुदोंग थिबा कया सही लिसांग सिटना मायुकनरी मणिपुर मई की सांग से पुंग अहुमदगी हन फंगदे लंबी थोंग फतबना नोंग खजिक्तंग सुबगा इसिंग थुमबगी खुदोंग सादब लैरी नुपी कैथेल अमा साननबा सोनिया गांधीना लुपा क्रो 65 की पैकेज सिनरम अदु कलाइदा सखरे मसिगी दाइता से मिनिस्टर पुगदबनी अमरोमदा स्टीमेट कमिटी ना जेडी खक्ता यंगसिनबगी महुता अतै डिपार्टमेंट सिंगसु यंगसिनबा मथौ ताइ अतै डिपार्टमेंट सिंगदा करप्शन तौरिबा असि कमिटी यंगसिनदबा तारबदी मरयनी लोंबा कमिटी नि हाइना लौगनी फोंदोखि इदाइतबा मनुंगा पान फाउना उबादुंबा साकोनमगी ममिदो तहानबा बीजेपी ने डिमांड तौरी कैबिनेट की डिसीजन दा ताकिबा वारिसिंग अमदी कैबिनेट कलिक्सिंग ना मागी डिपार्टमेंट सिंग दा पूरीबा अदुबा विभाग सिंग असिदा सेनरिबा सेंजा थुदागी वाथो कया सिंग अदो मदुगी दायिता चीफ मिनिस्टर ना उफम कोई अदुना CM की मथका इबो बिगे स्काम हाइना CBI ना इंक्वायरी तौननबगी
दादीसु बीजेपी ना तौरी चलिबा ताम असिगी सही अमगी एस्टिमेट मणिपुर की प्रजा सिंदा खंगनगदबनी हाइनसु बीजेपी मणिपुर प्रदेशना दादी तौ मीडिया सेक्रेटरी बसंतना सीपीआई ना हंदकता थर्ड फ्रंट नम सेमनदना सरकार पाइनब थौरंग तौरी हाइबसी अरानब नुकनिंग मथौंगने सेंटर दा एनडीए नत्रगना यूपीए के सरकार लेगनी मणिपुर कांग्रेस की मायोक्ता थेंगनब ऑपोजिशन पार्टी सिंगना होनरिब असिदा सीपीआई ने थुगाइनब सिले हाइना माराल सिबो वाफम फोंगदोकी ऑपोजिशन सिंग अमत ओइबा कमन कैंडिडेट पुथोकपदा बीजेपी ना ताराम ओकनी मखोई कैंडिडेट थादोक्त्रबस याय हाइबो वाफम फोंगदोकी मणिपुर दा लेबो पॉलिटिकल पार्टी सिंग कांग्रेस ना तबसिंग चेको चुंगसिनरगा ममांगी सहीदगी मरुइना खोई प्लेटफॉर्म अमा सेमबसी मणिपुर की मीडिया पीरबनी अदम कम्युनिस्ट बीजेपी आइसोलेट तौनब बीजेपी इंथोनब तौरीब खोंथांगसना मणिपुर ऑपोजिशन सिंग पुंसिलगा कमन कैंडिडेट अमा पुथोकनबगी मंगलालदो कम्युनिस्ट ना इहान हान थुगाइरे हाइना बीजेपी ना मीडिया दा थमजरी अहानबा नॉर्थ ईस्ट माउंट एवरेस्ट एक्सपीडिशन टीम नंगसी सिंगारु मापन्ना पृथ्वी के ख्वाइदगी वांगलाबा सिंगदोल लोमना काबा ngamkibada मणिपुर की गवर्नर गुरबचन जगन्ना थागत फोंगदोखरे टीम मसिदा मणिपुर की विद्यापति अमसुंग सिंखाइंगानबनसु माई पालकपदा गवर्नरना अपेन फोंगदोरकली इम्फाल ईस्ट की मोंगजम अवान लेकाइदगी निंथौजम विद्यापतिना माउंट एवरेस्ट मतोलोमना काबा ngamkibada कंगलै शनुरा चाकुलम जिंगलुफ कंगलै शलना थागत अमसुंग नोंगाइबा अमसुंग अपेनबा फोंगदोरकली लमदम असिदा नोमा कांगदना थोकलिबा नुपी सिंगबु नमजा नमथेकनाबा हातो पीबा मये काबा निशान खुनाई असिबु मरुफाना मांगन ताकननबा सथरलिबा लालोंग कयाना खोइरांग खुसाउंजन लेरबा तालक असिदा थौना फरबी अखांग कनबी कंगलै शनु विद्यापति की माई पापगी पाव असिना खुनाई असिदा मरुइन नुपी खुनाईदा अनोबा पांगल थौना हाफले एक्सपीडिशन असिदा सरुक यारिबा सिंगारु खुनिमक तेक्ता काइदना माई पापो इरसनु हाइरी मणिपुर पीपल्स पार्टी नसु विद्यापति अमदी सही तरा तरुक खक्ता ngairiba एन सिंखाइंगानबना माउंट एवरेस्ट यौना काबा ngamkibabु अपेन फोंगदोरकली मैतई मयक मपुंफान सत्खिब नुमित पुनिंग सिंगलदुना ngasi तरेलक सुबा मयक सत्पगी नुमित जिना होल पांगथोखरे थौरम अदुदा एजुकेशन मिनिस्टर एम ओकेंद्रो मिलाल की प्रेसिडेंट एस तो ममंगा काउंसिल की हाना सेक्रेटरी ओइरंबा डॉक्टर हमम नाबा अमसुंग अतई मरुओइबा मे कयासु सरबियाखी थौरंगी सरुका ओइना मैतई मयक फोंगबा चेना संवारोम पानबा डिक्शनरी अमा एजुकेशन मिनिस्टर ना रिलीज तौखी मिलान पुथोपा डिक्शनरी से कांगजिया डॉक्टर एस इंगोबा अमसुंग डब्ल्यू रोमेसना कंपाल तौबनी जुलाई थादा की मियामना डिक्शनरी से पंगलगनी हाइरी मिलाल की सेक्रेटरी पी थाकाबा मैतैना फोंगदोखिबदा लोल अमसुंग मयक साखोननबा होनबदा तोंगान तोंगान संस्थानमदी अहल लमन कयाना होनबदगी असिंगम थाक असि यौरपनी लिसिंगनी मंगा सरकार का एग्रीमेंट तौनदुना मयक असि स्कूल सिंगदा तमननबा यानकिबगी मतुंग इना लिसिंगनी तरुक्तगी हौखी लोइनना मयक असिगी मतंगदा अतोयन तानबगी थौरम पांगथोक्तुना लाखली मसिदा कैटेगरी अहम थोक्तुना अतोयन तानकिबा अदुदा मनामतुम कया ngasi यंथोखी लोइनना तोंगान तोंगान एवार्ड कया फंगलबा मे कया दसु इकाई खुनबा उठके मिनिस्टर ओकेंद्रोना मिपाल तांगदब मयक अमदी लोल ओहेनबा इखोई पुन्ना होनमिनबा मथौ ताई हंदकता लैंग्वेज सेलदगी डायरेक्टोरेट ओन की बासिमक मियामगी होन जमनी लोइनना मैतई मयकी ओइबा टीटी परीक्षा पांगथोखरे हाइरदुना लोल अमदी मयकपु नुंगसिजबा अहल लमन सिंगना पामजेनबा कया अदु ngasi मिरोलना पांडम फंगनबा होनमिनसी हाइखी
Terrorism haibase malam gi khwaidagi saw yeknabani haina MP Dr. T Mainan phongdokre wafama singarang MG Avenue da leiba hotel Nimala da pangthopa Lions Club Imphal East ki taramathai suba Saturday night celebration gi thoran da phongdokibani Lions Club of Imphal East na sinna pangthopa thoram aduda Dr. T Maina Vice District Governor H Manikuma Past District Governor Lions T Saitapriya Lions Club of Imphal East के President I Maniha Secretary L Randoni Devi Yauna Mioy Kayana Saru Yaki Tongan ba Lions Club of Kayadagi Lakpa Lions Singna Saru Yaki ba Thoram Aduda Lions Club of Imphal East na Putopa Official Bulletin Lions Vision Sibgis Oikiba MP Dr. Mainana release Toki Sata members singna ikai kuna ba utuna Maimantu Singh Kodol Tamki Thoram Aduda Saru Yaki ba MP Dr. Mainana Mioy ba ki seba gi damak Lions Club na lauriba thabak singasi thakningai ne isagi tawfam thopa singne khanduna Lions Club da yaudana samaj ki damak ta kariguma khara tawram haibasi yamna tangai fade malem gi oina hausi khwaidagi kiribasi terrorism ne masina zat kalup khaide malem gi miyamna masidagi lapna leiduna santi lena da bhonai haina phongdoki. Everywhere we are talking of terrorism. This is a national and international or particularly universal threat to humanism. I think we can tackle some program to discuss how this can be handled because this is one very serious matter which we are now facing at the moment. Simbal kaina polakpa masung utatpagi akhanaba khongthang oina Sizu Hospital na service siksya avian ga kusamdana satarakpa small train cleft Project ani subab phase oina angang nipan operation tawkre Sizu Hospital na pangthokiba pawngfum amada service siksya avian gi additional project director NG Vagendrona ministry gi makhada inclusive of education haiduna sahi taruk gi tarani pan phawgi mandalaiba angang singbu lemna mahima sing tambiba layengba lakpa gi paisa puthokpa masung sana thaknaba polam sing piba project asida yauri masigi makhada angang taramari ahanba phase gi oina kanaba pikre haire Sizu Hospital gi Managing Director Dr. K. Spalina Clef Project asigi makhada ngasi phawbada yumno naba menma yauna awang no pok state singi punna angang lising hom ga satrum operation tawkre Manipur gi singi manung hanjina leiba mafam sing angang sing project asigi makhada konsin bangamdri adabu hausi SSA da project asi yaurabanina oja sin angang singda bab tan bangamlagani loinena simbal kaiba ngau tatpagi nuai tabasi mapung phana mutat bangamlagani haiki Tung the operation Taruba Angang Singda Kudolpur Amadi Sale SSA gi makhada piki LMS Law College Linkalamba Laren Mayum Cyber Sasigi Murti Ama Ngarang Education Minister M. Okendrona Maikum Hangdokre Thoramasida College Asigi Principal MD Salatu Rahman So Saruyaki Murti Asi Mamangi Mahiru Singna Committee Ama Semlaga Hondarabadagi Makhatana Yunen Sem Kibani Minister na Manipuri Amatangairaba College Asi Hena Faba College Ama Ohenana Bahonagani ASP gi Makada Lisngani Pandagi Saba Haukiba Building Lotion Lady Asi Atuba Matam Loshilagani Atai Awat Apa Singh Si Minister Gatanaraga Atuba Matam mention Bahon Ragani Ozama Song Mairu Singh the Su Masida Mairu Singh the Su Master Cooperation PBO Haiki Aina Tinkraba Lalolof RPF ni Haibami Karana Selgi demand Toropabu Yaneva Fung Doctona Wayan Lekai de Leba Dukan Pam the Musina Masi Wakan Mifam Satakre Lalolof Asigi District Revenue Officer to Finance Department A Imos Koba Mioi Amana Wayan Lekai Sana Yon Bagi Ladiba Dukan Mapu Singda Saigi Wina Lalolof Asida Selgi Mating Pang Nabakangalaki Hairi Tong Asibu Yaneva Fung Doctona Dukan Pam Nibasingna Madam Sadaba demand Tobiganu Samna Dukan Pam Nibasingbo Punsi Laitana Paman bi Haiban Singba Playcard Kaya Wakan Mipam Adidasinaki
UPSC na lauba civil service examination da Manipuri sina leptana mai palakpa sina lamdamasi sakhut lamjil khong thangin bada sauna mateng oiragani haina ICT minister ngamthang hapki da phongdokre ngasi law and upper Kairap village authority na sinna UPSC na lauba civil service examination da mai palaba Dr. Tia Kom gi masanupa Dr. Nailen Thang Tialian Kom opki thoramda ma na phongdokibani ngasi ke thoram aduda MLA T Manga Wi-Fi IG Kailun DIG Clay Khongshai Sursampur gi SP L Mangkhogin Loktak Power Station Chief Engineer VK Karnana thoram adugi maruba music ngona saru yaki Dr. Nailen Thang Tialian Komna medical sinfam thadokduna civil service sangduna miyam gi thabu mapung phana pangthok ningbadagi honar khibani ma ki maikai dagi corruption yaudana lamdam asigi miyam gi yaifana thabak sing pangthokani haigi ICT minister ngamtam haukipna lamdam asida sakhot lamjel khomang sauksinna changchen mangamnanaba education da ahen mamiyeng sangbagi tangai fadaba lei lamdam asibu awan mapura bahona bada civil service da mai palaba miyosingi asoba thaudang lei phongdoki Handak numit kharini gi mamangda nonglelung sitna amangata thon khraba andro kendra gi manung sanba moirang porel laikai gi yumi mi singda MLA te Syam Kumana jinga yenthokre nonglelung sit aduna maram oiduna laifam leitabagi awaba kaya me kaya na mayuk ngari MOBC makhada yumhompuda jinga singadu pikibani Manipur sarkar amasung state minister na awaba taraba singida mukta posi matam sana pirapada MLA na nongaiba phongdoki yum leitaba singdusu atuma matamda yum sana ba honragani haiki te makhata ba hena khoigi lairaba lairaba yam khoigi yum sabangam daba yam lairaba AY gi makhai makhata leiba family je khoi Indira Awas Yojana gi makhata amya top department singi man state government bi department gi scheme sing makhata khoi ayam loina yam thuma tan mateng loina pire All Manipur Muslim Girls Students Union Manipur Sinuna Education of Muslim Girls Opportunities and Challenges Haiba Timda Nomi Oiba Seminar Kam Interaction Program Ama Infalgi Koki na Pangthokre Thoramaduda Hana Speaker Oramba Muhammad Mainuddin Sheikh Tabaktagi Potaraba IS AR Khan amasung Muslim Mahiroi Yauna Nupi Kayana Saruyaki Haudopaki Thorangamari Lenana All Manipur Muslim Girls Students Union gi President na Union Asi Semagi Pandam Yauna Muslim Nupi Mahiroi Singna Tengarib Awaba Sing Yang Silunabagi report miyam na thamki seminar asida haurakpa laurapa warib sing thabak ta onthoknaba sarkar taknagani haiki social scientist Dhanmi Laisramna Muslim mahiroi nupi singna karikana makhongthang lokhotlibage amadi tungda yaifagadaba thabak thoram singi matangda wafam kaya phongdoki careerist way by ngang sincere masaragi hena thabak en khalwe ok singsida contaminated tawna mindset sida pukpang bangjan lana chakki basa udum chungthokpa ngamho bose maru yam hoy लादरिब अदुगा अंगांग सिंसिदगी अमतंग चुमथोपा मन चंगबसी फाइदि अहान मरु बेसे अंगांग लाइक तमी म्यादे सामा करिगी लाइक तमी हम बदक खंदे Manipur da inner line permit sana lu haiduna Davida Manipur da lairiba Mahiroi Luf kaya punan semkiba Joint Committee on Inner Line Permit System in Manipur Students Wing na Sinduna Garida Laiba Zen Academy da Kanenabagi Mifam Pangtokre Mifam Aduda Academy Asik Oza Sing Yauna Mahiroi Kayana Sar Yaki Wangang Kibasena Ponduna Kibada Manipur da ILP Sanahanaba Yamna Muktangai Fadre ngasi Imphal East ke Jiribam subdivision yauna Thangal Baza Pauna Baza gi phibam mipai ningai ni Manipur Assembly na ILP sanan blokhiba waref thamapan mapung pharna bafawa makha taba thaba amata local taba si laibak tibani state government puning sangbiduna lamna masida ILP amuhanna sanan bahona gadabani haina davi tauki Manipur na hinna bige dugumba provision mayama mayawraba inner line permit system se amukana Manipur da sadaga dabani have se ngasi mipam ni yamina tu loina chap cham masigi warep si Manipur government amadi da government da amukana koi nixon ni ba sang ni have se gasigi tinbiri bai koi ji mairo sinda joint committee on ILP system in Manipur ki market ki hai to wapam se amukana thamjani Herikona say Taramatu Mapung Farapaki Toranga Lena Mari Suba Kangmin si Iramdam quiz competition Mai Pana Pangtona Bonabada Mateng Panglaki Kudimapu Tagatpa Herikona Fondorakli
Manipur State Kala Academy Sinduna Iboyama Sumangla Sane Satariba Nifumathorak Suba All Manipur Sumangla Festival Gi Tarantuni Sanba Numita Lamzingba Artist Association Gi Wari Oyhore Utkre Lilasi Ibana Manawi MMni Aduga Director na Lai Ibotombine Lilasi the Tabok Pangnabagi Damakta Sanjat Tumzat Tauba Hingnabagi Damak Paisha Shangi Nungsiba Amabudi Hingbada Nungaina Bagi Damakta Paisha Pai Musing Darkar Uy Haibadu Mayak Sangna Utli Manipur Laumi Lufamasong Joint Director Veterinary Porampat Anil Kusamnaduna Kaibi Haikak Mapalda Laiba Veterinary Dispensary Kaibida Swine Flu Fever Gilena Dagi Ngaktok Nanaba Ok Marifurom da Hidak Kaf Thokre Hauzik Makataba Pau Laktangeda Sanabagi Pau Ngasigi Sanabagi Pau da Thasiki Tara Mangadagi Taratit Fauba, Bangalore, the Pangtoka Duriba, Asian Sports Climbing Championship, the Saruyana Bagidamak Pangtokiba, Trial Selection, MMT Kamuzam, Surjit Singh Amasum, Lalama Mohendra Singabo, Proeval Winner, Indian Sports Climber Team the Kalakli Haidi. Serola Sinamakatana, Notice Zoni, Climber Tari Kanapagi Manunda, Manipuri Makoi and Kaktamak training in the Makalapani Haidi. Final selection task Kutamato de Pangtolakani Haina, MMT Serola Haidi. Imphal District Football Association Sindhu Kumalampak Minister Satariba Mapalak Suba State Level Swarasam Ronika Memorial Junior Girls Invitation Football Tournament ki ahanba semi-final match thasi ki tara mapanda ESU Wangkai amasung YWC Langtabal ani sanaragani Namida sima ki nungtil pungani mininifunga sarpada Kripsa Naurim Tong amasung NYTHC Okram Sutek Anina ani suba semi-final match sanagani Teniquate Federation of India giming makada thasiki kontramathoi taranipan suba East Zone National Teniquate Championship pangtolagani Kolkata da pangtokadriba championship asida Manipur gi nupa amasung nupi gi team su sar yarugani hairi Lagli Bajun Kunmarita Haryana gi Panipata Kuntrataruk suba Senior Men's and Women's Throwball National Championship pangtolagani Championship asida Manipur team saru yana gi damak trial kam final selection Ama Kamikia Pemton College da Taski Kulunda Pangtolagani Haina Throwball Association Manipurgi Serolamana Kangalakli Ningthausam Bidyabati Devina Manipurgi Nupilaktagi Yan Hanba Oina Mount Everest Zoitobangam Kibada MLA and Birin Nungai Fundorkli Magi Kendras Oriba Mongzam Maning Lakaidagi Nupimasa Sina Tungdalaipa Kimingsit Purna Bohonarapa Tabak Thorum Singdasu Mai Papa Oirasanu Lunana Sarkari Maikaidagi Sunaba Tabak Ama Pinabasu Honagani Hairi Amaromda Manipur State Commission for Women's Nasu Bidyabatina Mount Everest Zoitoba Namadungai Fundorkli Commissioner Sigi Siapasan Dr. L. Ibetomina, Singaroi Asibu, Lions of Manipur Haina, Mingtol Piki Boluna, Magna Tek the Kaidana, Haraknabasu, Isorgi Mapamda, Taunirakli. Muslim Singi Hanba Oina, Al Umar Jim Masi, Kurai Kemdrigi MLA, NGP Joina Kawaisoi, Community Hold Hangdukre, Taurum Aduda, Imphal Iski, Jila Parisat member, Muhammad Batur Rahmana, Yauna Tongan Tonganas Narabami Kayana, Sarviaki. MLA Bizoina, Asigma Muslim Singi Ahan Jim Ama, Hangdokpa Sina, Haugal Liba, Muslim Naharul Singbo, Hiana Masama Upana Tamna Bonabada, Asubamating Organi, Haiki. Hauzik Makadaba Pau Kramopizeri. Imphal West ki disina Naga Turelgi Torvan Saba Yum Kaising Sidok Laga Chidok Nabangasi Notice Pirakibasi Matam Karapi Binaba Naga People's Front Manipurna Apil Tauri Hayengasi Sandi Uibamaramna Christian Dharma Serpesing Oina Lining Lyson Numitni Filmasida Yum Kai Hongdokan Maibasi Achuma Kongtang Nati Miyobagi Minung Sieng Laga Matam Karapi Binaba Apil Tauri Handak May Tarukta Tara Fauba Bangalore gi Carbon Park Tapang Tokiba All India Inter Secretariat Short Play Competition da Mana Fangakraba Manipur Secretariat Service Association gi Artist Sing Harautyam Okre Jawaharlal Nehru Manipur Dance Academy da Pang Tokiba Tharum Aduda Manipur State Minister Okram Ibobi Amasong Health and Family Welfare ZAD Minister Phungjathang Ton Singso Saruyaki Manipur Secretariat ki Yankai Sangba Short Play Mangal Yaudraba Numitna Best Play Tarapadanatana Short Play Asida Direction Pikiba
Nandakuma Moirang Themna Best Director amasung Best Second Actor Best Actress ta Romala Yambe amasung El Barjendrona Best Lighting imana fangduna punna mana manga lauraki Phungjathang Tonsingna All India ki level da Secretariat ki timna mana kaya laurpa ase thagatningai ni haiki Same Minister O Ibobina Secretariat Employees singna same drama kangbuna mana manga laurpa ase sauthuk seningai ni Mama ngaida drama yang bagi sang wat lamba adu hausit kara wang lamba adu hausit kara walapagum ure art form singa se sakhwana na bahona bada ekoi khudimangna saru yamina se asiguma committee singda sarkana pangba yaba matem pangani haiki Manipur Secretariat Service Association mayam punnamak asidaida sumaina all India national level da participate tawduna mana purpose aroi bada amukan hanna thamjari ekoi state sigi ijat porpani koi mata puna mukta kauroi matung desu sarkar ki site gi koi angumba mateng pangduna sumaina national level da even international level da any forum la kokada da koi sarkar ki site gi mateng pangjegani koi matung desu sumaina koi gi ijat aduga koi gi mimchat porokna ba kodamina si Ngasi nongtil saurakna punga nimuk taba doida Bisnupur District Police ke manung sanba nungsai san marumda masa khangda basina mi emana moina kaptan halamle asibaksa Bisnupur Police na postmortem tawna bagi damak rems ki mokta thamkre lekhe bami adudi thajaba yaba pawgi matungina duithang gaijang village tagi punsidai golmai sai kuntare apokpa nasulung golmai oramai haire thodok adu karamna thokibana haibadu sabsaba paw phamangamdre Maite Council Mori na sinduna Mori danga si Burmese lol tamnabagi program ama council si office ta hangdokre thorama si Bhuvan James na sponsor tawbani hairi Armed Forces Special Powers Act ki mayotanga si ukrul rally sitkre rally asi People's Forum ukrul Tangkhul Youth Council Tangkhul Women's League all hunfun tang association sinmani Tangkhul Nagalong ground dagi hauraga mini secretariat fawba satlaga marke president memorandum amaso DC ki khutang de pisin ki ek asi matam sangna thamjinbana miyobagi hingbagi hak mangan bagalunena mamal yamda punsi kaya mangkre ek asi khudak mutakadabani haina dabi tauri Association for Pauna Memorial Art and Rural Development Services Thawal Wangkem Sinuna Tham Sumna Satarkiba Thang Lighting Haibagi workshop ngarang Association Sigi Auditor and Relation Kre Relation Bagi Thormaduda MP Dr. Maina MLA K Megasandra Satkalai Academic Secretary SPD Salama Art and Culture Deputy Director Merasu Sharuyaki workshop Asida Saruyaki Mahiru Singda Certificate Singsu Yantoki Hauze ngasino magiba inga sagi pau ICR lampel pada ki phama pau gi matungina ngasi ke khwaide ki sabagi sang degree Celsius kuntra dasmik nipan khwaide ki ingmana degree Celsius taranipan nungside yaw ba ising maning chang ayukta sada maftrama thoi nungthildana sada humudrani thoi nongjuki chang millimeter taramangani loislapada marbu paun pizari sana konung sakana senggodana thamnagani haina Chief Minister Okram Ibobin phongdokre Notice ki khwaide ki sahi nauri basingkaroi Manipuri masa singkhaingan banangasi Mount Everest joy taukre amasung BJP da bars pumada jel samagi khongjang sangsilagani masigi damak tadi ISTB ne pijaba pau matang si dosinjari miyang tabir papuna mapu amukana kurumjari